níl éimar fágaí imach cheann. Katy Perry. And is Tomar chun éisteacht le Eliza Doolittle le Skinny Jeans. Is mis Elaine Ní Dhiolúin láthar pop Goes The Gaeilge Radió Inbhear na Sionainne creulú gach Domhnach. Sin Robin with every heartbeat agus in is tá ar an Gaeilge hagan le Luan Paris John ar an féidir le a le caiint marialar do Clár agus do cuid sim ag Gaeilge. Well, it's Clár popcheol so gach seachtain tá ar an popcheol ach gach seachtain bín ar an den album ceol agad, so bín lag an Gaeilge de ar an the Coronas, Mundy, so bín ar an Gaeilge de size popcheol agad freisin. Listeners ela a god. Ní lis agam bín mam ag éisteacht le Clár agus bín tíirisiúil sa chistin. So, é áit is féidir le daoine é fiachas ús measa. Well, Matthew on chomh come out soon, RINS FM. Ra ra Roma Roma ma ga ga la la egirig ra 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 Roma Roma ma ga ga la la egirig ra níl éimar fágaí imach cheann ag canna ach níl mé an ann. Chuchuí ar hála sé ag dáta óinné cognac an tamó níl a sam. Dá sa gan ein stro is come a ban kosher siú go joban os ceann se sa hala Táí heag dan scopaí